Sriwijaya FC kembali tidak akan diperkuat oleh penyerang asing Yevan Bokashvili saat melakoni laga perdana menghadapi PSKC Cimahi pada Ahad petang. Yevan sebelumnya baru saja menerima hukuman Komisi Disiplin PSSI karena menerima kartu merah pada salah satu pertandingan di putaran kedua kemarin. Terkait dengan hal ini, Yevan Bokashvili mengaku sangat kecewa dengan hukuman larangan bertanding yang diterimanya. Yevan mengaku sangat ingin membantu Sriwijaya FC untuk meraih kemenangan di laga perdana babak playoff degradasi nanti. Of course, I'm very disappointed because I just played only 2 games for Sriwijaya, and now we have home game and I don't play again. I didn't play against Medan. It was important game at home. Now I don't play this game, and looks like I will not play against Perserang also. So I just want to keep positive focus on the game against Sada. Selain absen menghadapi PSKC Cimahi pada babak playoff degradasi, Yevan Bokashvili juga dipastikan tidak akan memperkuat Sriwijaya FC saat menghadapi Perserang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.